Kenneth Nkwasibwe okurwa muri nyanga yo kubanza mu rwahirwe Ntobo Town Council kandi omuhinji w'obutunguru nagira ngo akakozesa miliyoni mu kuhinga obutunguru kuyabusharwire yiha miliyoni 3 hateze umuhweriro kongera hamusiri niteka ngo byo kuba bitahindukira mu beyi nenyera ninza kubandwe miliyoni 10 ni biroma ati ninsima government ya Museveni na Munonga okwije uko muntu wenyima oguno bwarabaye no kwerarikira hampinduka y'ubwire nagamba ngo mwaka gumwe miliyoni government ya muhire nateberezo kwihamwa amagoba ga miliyoni 8 amagoba atenshohoza niteka ngo nibuza ko wakwatita kakane ndipangisa nensigo n'abakozi niteka ngo nibuza ko baburyo miliyoni kina ngwe n'amagoba nimba rero miliyoni 8 Hope Atkunda okurwa mu cyaro cya Nyabugando ya kabiri mu ishaza rya Rushenyi we miliyoni mwakagikoze so kutunga enkoko zo murembe za saso ezari kutebereza kwihamwa amagoba ga miliyoni 4 aha muhero go mwaka nkokwezi nindeba harimo zirimo niza kutandika kutera ekirabe ni kinyambaho umukwihamwe sente zo kubasa kurebereka yanje nangwa n'amahuri kubasa kuga ahereza haberere banje bakakura binamagara marungi. District ya Ntungamo ekatunga sente za Parish Development Model biliyoni 13 na miliyoni 8.9 kandi zibahira abantu mutwaro gumwe 18 hatabatandikire kurebuzo ko bari kuzikozesa. Itenga district ya Ntungamo orure twatungire esente ezikwingana biliyoni 13 na miliyoni 8.9 kandi za zona ezagabirwe abantu abakwingana omutwaro gumwe n'enkumina na 85 mu district yona ombitu antironda ntwenda kureba harmu transformation abantu sentence bayamba ku rugombuoro konkana shimerwa mnonga kureba ngo for the households are visited. It's really working and people are very happy. Umuntu murungiro kugendo misho Mtsima district Mtsima ba parish chief abo kugira ngo hawutowerekerire nko ku president ari kucyenda turebayo kandi twashanga n'abantu baburijo bizimazima batungiremo esente zo kuyambamo abantu baza kweturura district ya Ntungamo okureba buri umuntu watungire sente za Parish Development Model okwara umunazi kozesa aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.